Ono nchoyo minto Rita no musani one enata no musani ono ko Charles Matoke ere mo mai to tara na ere saga da ingo charo muchango twacha anyora ne Rita to merna Mheshimiwa Rita Pastor wasaba masaba wono no ego cha to kongera pa mai temu na ndundo bwate kanisa ya Jumapili kanisa ya Jumamosi ndio bana sabato ntonyale kwake saga ndokunyana wakasali libagwa ono aba Mbarase county government ane barengo murengo naiche na rengo murengo ne nomugago litu arengenere macho lakini ndurende tukagwa ono na ubanye serikali munda n'umulisi bwe kanise Rita no bwe kanise ona bapasta mocho muikaranse egera mutubwataniamu because bali bakatora atoke bali tuwale bakanga monda sita yawo nteno yomo lakini bono kwaje ke konyale kananga monda ko gendali oikaba karansi bune richo mindo basemani akitokonye usiye especially Kisii County lakini mono yali bali tena itu nyali bali tu wale tuchukura une mbule mbe wateba Mheshimiwa Simba nto musigete andi buna bawo jokore gasi na Rita lakini nere motebi asinge njotu atigete macho agake luchukura chinyinge abe koko bako nyali bali chipara chitu chibabiya tanyora amache bakonyole binde byonzi ibi ndobe ndo bamaga Rita gaki kone iki Rita na kidoko go sabagyoka tutobu atisegi naye etoko basabera mwenzi yasaye ganchire story endene ntambere lakini Mheshimiwa Matoke na chama tai ali ara itwacha na injire ne kole tando mchango ne kale tinga kicheke Samaria tako ku Benson Nyagaka Maria Chana na ali kichukura chie ward ya ibeno kabana mbaibere ali kakaira akikomo ndo chega na ande round ye nya sana ande bana mo sabira ndo mwana sabatu ndo mororo bune nyanya igende ketini ko baga mbuya mono mwe tena buna kwanili lakini asiyekubali kushindwa kushinda omojokoro karate tunaga na saba ishimiwa hadi mware kunganjira musano nare gaiga toka na mwe wako na asili kumanya mangana hiyo mware kunganjira ngangeli omweshimiwa